mbega gahinda n'umubabaro ku ikipe ya Rayon Sport, mbega gahinda ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport, mbega sinzi uko umuntu yabyita. Ikipe ya Rayon Sport aka kanya imaze gutsindwa ibitego 4-0 n'ikipe ya Hilal. Ni ku munsi wa 15 w'imikino muri Rwanda Premier League 2025-2026. Nk'uko byari biteganyijwe, ikipe ya Hilal niyo yakiriye ikipe ya Rayon Sport kuri stade Amahoro. Hanyuma rero ni ibitego byagiyemo bitsinzwe n'abakinnyi b'ikipe ya Hilal. Tujya gukomeza kugenda tugarukaho ngubwo ku munota wa 10 w'igice cya mbere. Ikipe ya Hilal yari imaze kuba ibikamo igitego cyayo cya mbere, ni igitego cyatsinzwe na El Hadji Kane. Hanyuma rero igitego cya kabiri kikaba cyagiyemo ku munota wa 54 w'igice cya kabiri, gitsinzwe na Jean Claude Girumugisha. Igitego cya gatatu kikaba cyagiyemo ku munota wa 59, gitsinzwe na Yahudi Omer Taha. Hanyuma igitego cya kane cyagiyemo ku munota wa 95, wari umunota wa nyuma w'inyongera. Ni igitego cyatsinzwe n'ubundi n'uyu nguyu Jean Claude Girumugisha watsinze igitego cya kabiri cy'ikipe ya Hilal. Hanyuma biba ibitego 4-0 bw'ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo nkwibutse derby iherutse kuba nta n'icyumweru gishize, derby iherutse kuba yahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC, aho ikipe ya APR FC yayitsinze ibitego 4-1. Icyo gihe ikipe ya APR igahita itwara Ferwafa Super Coupe 2025. Urabyibuka neza nk'ibyabaye ejo bundi. Ibi rero byose biratuma abafana cyangwa se n'abandi bareberera ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo no mu minsi yashize muherutse kumva umufana w'ikipe ya Rayon Sport uherutse kwiyahura avuga ko ngo ibyabaye kuri Rayon Sport byamubabaje. Ni wa musore uherutse kwiyahura. Ibi ngibi rero byose bikaba bikomeza kugenda bigarukwaho n'abandi bavuga bati noneho uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi noneho haraza kwimanika abandi, hari n'abandi baraza kujya mu mugozi kubera ikipe ya Rayon Sport. Abafana bakunze kubigaruka bakavuga bati umutoza Bruno Ferry ntagakine n'amarangamutima y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, ati ntabwo azi ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi byose nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, ni mu gihe kandi uyu nguyu witwa Farenganye ataje kuba akina mu gihe byari biteganyijwe ko agomba kuba yagaragara mu kibuga, kuko yari amaze iminsi ari gukora imyitozo na bagenzi be, akaba atakinye bihiswemo n'umutoza Bruno Ferry. Hanyuma rero ikindi wenda ku ikipe ya Rayon Sport, Kwizera Olivier ni umunyezamu, nawe ntabwo yaje kuba akina biturutse ku mvune yagize muri uwo mukino nakubwiye wabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, derby bahura n'ikipe ya APR. Hanyuma undi ni Asmani Ndikumana, nawe utakinye kubera ko ngo yasuzuguye umutoza, akamuha igihano kingana n'icyumweru adakina muri uwo mukino nyine wahuje ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ngo akava ku mwanya we akajya gukina ku mwanya nk'umwataka. Yavuye ku mwanya umutoza yari yamushizeho ajya gukina ku mwanya yari asanzwe akinaho. Hanyuma ari nabwo yaje gutsinda iki gitego kimwe rukumbi wumvise cyagaragaye mu mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Bihise bituma rero ikipe ya Hilal iza ku mwanya wa mbere n'amanota 35, ikaba izigamye imikino 2 igomba kuba ikina mu minsi iri imbere. Hanyuma ikipe ya Police FC ikaba iza ku mwanya wa kabiri n'amanota 38, ikipe ya APR iraza ku mwanya wa gatatu n'amanota 32. Hanyuma ikipe ya El Merreikh ikaba iza ku mwanya wa kane n'amanota 30, ikaba izigamye imikino 3. Naho ikipe ya Rayon Sport ihita iza ku mwanya wa 9 n'amanota 28, ikaba izigamye imikino 2. Urwo ni urutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026. Hanyuma dusimbukiye ku yindi mikino iteganyijwe, nuko ku munsi w'ejo ikipe ya APR ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 izaba yisobanura na El Merreikh. Hanyuma umukino wa Rayon Sport ukuza kurikiraho ukaba uzaba kwa gatatu
aho igomba kuzaba nayo yisobanura n'iyi Elimeleke. Dusimbukiye hanze rero mu gikombe cya Afurika AFCON 2025 2026 nuko ikipe ya Djibouti inganyije ubusa ku busa na Nigeria, hanyuma bateye penalite ikipe ya Djibouti yinjiza ebyiri mu gihe Nigeria yinjije penaliti enye. Bivuze ko Nigeria ihise ijya muri kimwe cya nyuma kirangiza, ihise ijya finali, ubwo bivuze ko igomba kuzahura no Morocco rero ngira ngo igikombe bamaze kuyigitereka mu maboko, kuko ni imikino imaze iminsi iri kubera hano muri Morocco y'igikombe cya Afurika. Abenshi bagiye bakunda kubigaruka bavuga ko Maroc igomba gutwara igikombe. Ubwo rero ngayo nguko, ubwo urumva ko ikipe ya Nigeria isaza ku mwanya wa kabiri. Ngibyo. Hanyuma dusimbukiye hanze kandi umukino wa 22 ikipe ubwo ni muri Premier League, ikipe ya Nottingham inganyije ubusa ku busa na Arsenal. Bise bivuga ko ikipe ya Arsenal ihisa ku mwanya wa mbere n'amanota 50, ikipe ya Man City ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 43, hanyuma ikipe ya Aston Villa ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 43, ikaba izigamye umukino umwe. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, ngusaba gukora subscribe shana comment kugira ngo ujye ukurikirana amakuru y'imikino kuri Blue White TV ikugezaho aya makuru y'imikino n'andi makuru ya politike, diplomasi, ndetse rimwe na rimwe tugasimbukira no myidagaduro nto tukareba iba bigenda biri kuhabera. Ibyo byose nkuko ukomeza kugenda ubigezwaho nanjye Musenyeri nguhaye ikaze kandi nkubwira ngo Nyagasani akomeze akurinde aho waba uri hose n'ibyo urimo byose. Turi ku itariki rero ya 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Turi mu ntangiriro z'umwaka mushya, n'umwaka twavuga ko hagomba kuba impinduka zifatika, kandi abatarabashije kugira ibyo babona muri uyu mwaka washize wa 2025 byitezwe ko bagomba kuzabibona muri uyu mwaka wa 2026. Ariko byose bizava mu gukora, byose bizava mu gusenga, byose bizava mu kwizera Imana, byose bikazava kandi no mu kinyabupfura cyangwa se no kubahana, byose kandi bikazava ku mutekano n'amahoro tugenda duhabwa n'abayobozi bacu. Hanyuma mbere y'uko nkomeza muri politike hano mu gihugu cya Uganda, uyu nguyu ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni, byamaze kuba bitangazwa ko yamaze kuba atsinda amatora n'amajwi 71.6. Ni mu gihe Robert Kyagulanyi bari bamaze iminsi bahanganye muri aya matora y'umukuru w'igihugu hano muri Uganda, yagize amajwi 28%. Hanyuma rero uyu musaza akaba agiye kuyobora iki gihugu igihe kingana n'imyaka 5, manda y'imyaka 5 iri imbere, akaba ari manda ye ya 7 uhereye mu mwaka w'1986, akaba afite imyaka 81, akaba azasoza iyi manda mu mwaka wa 2031 afite imyaka 86 y'ubukure. Urumva ko ni ibintu byiza. Ni mu gihe rero imyigaragambyo yo ikomeje kugenda ifata indi ntera hano mu gihugu cya Uganda. Abigaragambya bashyigikiye uyu nguyu Robert Kyagulanyi bavuga ko aya matora atanyuze mu mucyo. Ngira ngo umaze n'iminsi ubyumva ko habayeho no gukuraho interineti cyangwa se no kongera imbaraga mu bijyanye n'umutekano hano mu mujyi wa Kampala kugira ngo abazigaragambya bose bazakanirwe urubakwiye. Muri iyi minsi rero abaperezida cyangwa se hano mu karere k'ibiyaga bigari abayobozi barimo gukunda kwifashisha ikintu kijyanye no gukoraho ama internet. Ngira ngo no mu matora aherutse kuba yabaye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 hano mu gihugu cya Tanzania mu baturanyi, nabwo uyu nguyu Dr. Samia Suluhu Hassan yakuyeho interinete. Hanyuma ibyabaye by'imyigaragambyo cyangwa se amatora cyangwa se abarashwe
n'abagiye basenya ibyumba by'itora cyangwa se bagiye bafata amasanduku ashyirwamo impapuro z'itora cyangwa se impapuro z'itora bagiye batesha agaciro bakazishwanyaguza ntibatore. Ibyo byose twagiye tubimenya nyuma amatora yaranarangiye, yewe baranamaze no gutangaza perezida ko uwatsinze amatora ari Dr Samia Suluhu Hassan hano mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma rero sinzi impamvu aba bayobozi bari gukunda kwifashisha iyi systeme yo gukuraho interinete, niba ari ubwoba cyangwa se bwabo bahanganye, niba ari ikindi kindi nabyo simbizi, ariko ubwo tuzabikoraho ikiganiro kirambuye kugira ngo tuze kuba tubiganiraho. Hanyuma rero nkaba nakubwira ko uyu perezida wa Uganda, perezida Yoweri Kaguta Museveni, watsindiye iyi manda ye ya 7, niwe hano mu karere k'ibiyaga bigari ufite cyangwa se umaze imyaka myinshi ku butegetsi. Hanyuma rero akaba umugwa mu ntege ni nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ntiharaboneka undi ushobora kuza wagwa mu ntege nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Abandi bo bigenda bibibazo nka hano muri Kongo murabizi ibibazo biriyo, ndetse hano mu Burundi naho murabizi ko amakudeta ya hato na hato. Hanyuma aho muri Tanzania naho ubwo urumva byabaye ibibazo byinshi cyane uyu mugore atsindiriye imanda ye ya 2. Hanyuma muri Kenya naho murabizi bimaze iminsi biri kuba yo myigaragambyo ya hato na hato, William Ruto bavuga ko batamushaka, ingoro y'inteko ishinga amategeko batera amabuye bagira gute, basenya imihanda bajyamo bagahinga, ngira ngo murabyibuka ngenzi cyangwa se urubyiruko ibyo rwagiye rukora hariya mu gihugu cya Kenya. Ibyo byose rero bikakwereka ko nta wundi mu perezida ushobora kuba yaresista ngo agwe mu ntege aze ku mwanya wa 3 agwa mu ntege nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, mu baperezida baba bamaze igihe kinini ku butegetsi. Hanyuma uyu nguyu rero perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba amaze imyaka 40 ku butegetsi, nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nawe akaba amaze imyaka isaga 31 ku butegetsi. Reka duhite twanzika twerekeza muri aya makuru y'imikino arimo gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ikipe ya Hilal niyo yakiriye ikipe ya Rayon Sport kuri stade Amahoro. Farenganye byagiye bikunda kugaruka kenshi cyane ko amaze imisi ari gukora imyitozo, ariko ntabwo yagaragaye ku rutonde rw'abagombaga kuba bakinana na Hilal. Yewe ntiyaje no mu basimbura. Abenshi bakibaza bakavuga bati uyu mutoza Bruno Ferry ibintu ari gukora arabizi, kuki arimo gukina n'amarangamutima y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport? Uyu mutoza rero Bruno Ferry akaba yaje avuga ko mubo agomba gukoresha uyu munsi bahangana na Hilal ngo uyu Farenganye ntabwo arimo. Hakaza Kwizera Olivier wa munyezamu, ndetse hakaza na Asmani Ndikumana uyu rutahizamu cyangwa se umwataka w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu rero Farenganye yaramaze igihe kinini yaravunitse, amezi agera kuri 12 yaravunitse, ariko yaramaze imisi ari kuvurwa kandi yarakize, kandi amaze n'imisi ari gukora imyitozo n'abandi bakinyi. Yewe baranavuga ko afite imbaraga cyangwa se yari informe yo kuba yajya mu kibuga, yewe akaba yabona igitego cyangwa se akare mu buryo bushobora kuvamo igitego. Iyi Rayon Sport rero iherutse gutsindwa na APR mu kibayo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. APR ikayitsinda ibitego 4 ku gitego kimwe rukumbi cyatsinzwe n'uyu nguyu Asmani Ndikumana, ari nacyo yanazize akaba ari mu gihano cy'icyumweru ngo kuko yasuzuguye umutoza akajya gukina ku mwanya w'umwataka kandi atari umutoza yamushizeho, ari naho yakuye iki gitego akimara guhindura uwo mwanya. Hari rero abangaba barimo Azize Dawochi, Bangara, Rishari Kitoga na Rikaku ndetse na Tambwe na Bienveni. Abangaba n'abakinyi bagera ku 8 b'abanyamahanga ikipe ya Rayon Sport yaguze, nibo umutoza Bruno Ferry ari kubanza mu kibuga. Abantu bakavuga bati
arajya gufata abantu bashyashya akabanza mu kibuga. Aba bantu bashyashya bazageramo bazakora iki ko bataramenyerana? Byibuze yakabanje gushiramo babandi bamaze igihe baziranye, bazi n'ukuntu baba barapasanya umupira, uburyo baba bari bubonanemo, uburyo baba bari buze kubakamo igitego, byibuze ukabona ko habayeho kwataka. Naho we rero agakoresha aba bantu kugira ngo bajye kugira gute, bajye kugarira cyangwa se bakine muri defense. Yewe n'umukino unatangira wabonaga ko ikipe ya Rayon Sport irimo kugira gute, irimo kudefanda cyane. Yewe n'ikipe ya Hilal yajya gushaka uburyo bwo kugira ngo ibone igitego ikabura hica cyangwa ikabura hinyura, kubera ko yasangaga abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport baba defanseri bugaye ku rwego rwo hejuru. Ariko ibi ngibi ntibyabujije ko ikipe ya Hilal ku munota wa 10 yari imaze kuba ibikamo igitego cyayo cya mbere itsinda ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero, ibi ngibi biratuma abafana baburinga uyu nguyu witwa Bruno Frere cyangwa se n'abandi bayobozi wenda b'ikipe ya Rayon Sport, kuko byagiye byumvikana cyane ko nubwo hatari harimo abafana benshi, kuko abarebye bavugaga ko abari bitabiriye uyu mukino, abari baje gufana umukino wa Rayon Sport na Hilal bavugaga ko abakinyi abafana batitabiriye, bavugaga ko ngo batarenze 15,000 byari biri hariya muri stade Amahoro. Ariko nabo ntibyababujije kuvuza induru, gutanga za bu, batanga za bu, bavuga bati pu, bavuga bati uyu mutoza yaje kuroha ikipe, yaje kuyishira mu muriro, uyu mutoza nta kimurimo, uyu mutoza nta feragira. Hari abantu bagenda bavuga amagambo, ariko navuga ngo ni amagambo adafuze cyangwa se atameshe. Hari uwo nabonye ari gutera komanteri avuga ko ngo uyu mutoza nta feragira. Ibi ngibi rero bishobora gutuma ikipe ya Rayon Sport twavuga ngo iri kumanga cyangwa se umuntu aramutse avuze ko ikeneye abantu bashobora kwicara nka team manager, bakicara bakavuga bati ibintu biri kutubaho ni ibiki, kuko iyi kipe ya Rayon Sport wagira ngo yabaroze gutsindwa 4. No mu minsi yashize uriya mufana w'ikipe ya Rayon Sport yiyahuye kubera ko ikipe ya Rayon Sport yari yatsinzwe, itsindwa ibitego 4-0. Ibi ngibi bigatuma duhita dusimbukira ku mikino 5 iheruka ikipe ya Rayon Sport uburyo twavuga ngo yabashije kwitwara muri iyi mikino 5 iheruka mbere yuko yari ihuye ni Hilal. Twavuga ko ari umukino wa 6. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rwa Rwanda Premier League cyangwa se shampiyona y'u Rwanda 2025-2026. Ikaba yaratsinze imikino 2, itsindwa imikino 2, hanyuma inganya 1. Ku mukino wa mbere ikipe ya APR FC yari yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Icyo gihe APR FC yayitsinze ibitego 4-0. Ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya AS Muhanga. Icyo gihe Rayon Sport yatsinze ibitego 2-0 bwa AS Muhanga. Rayon Sport n'ubundi yakiriye ikipe ya Etincelle, banganya igitego 1-1. Gorilla yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport itsinda ibitego 2-1 cya Gorilla FC. Bugesera yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Bugesera icyo gihe itsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1. Uyu munsi rero wa 6 Hilal ikaba iyinyabitse cyangwa se iyinyagiye cyangwa se iyitobatobye ibitego 4-0.
11 rero babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Mugisha Yves wari wambaye nimero 32, hakaza Serumogo ari wari wambaye nimero 2, hakaza Chibanga wari wambaye nimero 22, hakaza Bangara wari wambaye nimero 4, hakaza Aziz Dawo wari wambaye nimero 8, hakaza Ndayishimiye wari wambaye nimero 6, hakaza Rikaku wari wambaye nimero 14, hakaza Tamwe wari wambaye nimero 26, hakaza Bienveni wari wambaye nimero 7, hakaza Tony Kitoga wari wambaye nimero 24, hakaza Cindy Paul wari wambaye nimero 27. Dusimbukiye ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal 11, wari wambaye nimero ya mbere ni Sufiane, nimero 8 ni Abdelaziz, nimero 19 ni Mustafa, nimero 6 ni Mohamed, nimero 12 ni Ernest, nimero 24 ni Steven, nimero 15 ni Sara, nimero 18 ni El Haji Kane watsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya Al Hilal. Hanyuma hakaza Petrus wari wambaye nimero 14, hakaza na Adama wari wambaye nimero 11, hakaza Suna wari wambaye nimero 31. Mwoka byaramwe ikipe ya Rayon Sport barayitobatobye, nanjye ngira agahinda. Barayitobatobye bayikorera bya mfura mbi, numva agahinda karanyishe. Ku munota wa 10 w'igice cya mbere ikipe ya Al Hilal yari imaze kubikamo igitego cya mbere ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Ni igitego cyatsinzwe na El Haji Kane, bigizwemo uruhare cyangwa se biturutse ku burangazi bw'abadefanseri b'ikipe ya Gikundiro, isaro ry'Inyanza. Bibwiraga ko abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal baraririye, ariko umusifuzi ntihasifura ko baraririye. Hanyuma igitego cya mbere kiba kiranyoye, uyu mukinnyi Kane yagishirishijemo umutwe. Ku munota rero wa 26 Rayon Sport yahushije igitego. Rutayeza mu kipe ya Rayon Sport yateye umupira, niba ari Virigile yarakoze, niba ari akantu navuga ngo kameze nk'umuheto, ishoti yateye ni nk'ishoti ry'umwana w'uruhinja. Kuno dushobora kuvuga ngo umwana uri kwiga kugenda w'imyaka nk'itatu cyangwa 4, 5 aho ngaho, wa mupira ashobora gutera. N'uwo rutayizamu niwo mupira yateye, arangije ashira mu izamu ry'ikipe ya Al Hilal. Yewe umupira uranarenga wigira hanze. Hanyuma abafana b'ikipe ya Rayon Sport nta kindi bakoze, bamuhaye za bu. Kubera ibyo yarakoze, bavuga bati umuntu uri imbere y'izamu, iriya ni shota ateye. Basi nubwo umupira wari ugiye no hanze, wenda niyarekura ishota akarekura umukwaju ku buryo bari kuvuga bati iyo iri shoti rijya mu izamu, umuzamu ntiyari kumenya ibyabaye. Ariko aragenda yikorera akantu kameze nk'akavirigire, nuko nako karagenda kajya hanze. Abantu baravuga bati ya bati mbega abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mwoka byaramwe. Ari naho bagiye bakuriza iri jambo ryo kuvuga ngo noneho hari imanika benshi, abarajya mu mugozi ni benshi kubera ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero bikaba biri gutuma abantu bavuga bati nibikomeza gutya ikipe ya Rayon Sport igiye kuzima. Ikipe ya Rayon Sport igiye kuzima burundu. Abantu bakavuga bati ni akumiro, isaro ry'Inyanza, ibi ngibi niho byabaho. Igitego cya kabiri cyagiyemo, urebye ni nk'aho n'ubundi ari mu minota 10 y'igice cya kabiri, kuko basoje umukino w'igice cya mbere ari igitego kimwe cya Al Hilal ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Igitego cya kabiri rero kijyamo ku munota 54, gitsinzwe n'uyu Murundi witwa Jean Claude Girumugisha, wakoze amateka akomeye cyane. Hanyuma aza gushiramo iki gitego cya kabiri cy'ikipe ya Al Hilal. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport ariko bakomeza gukoba, bavuga bati ubwo ariko urumva ntago bari abafana b'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo bari abafana b'ikipe ya APR. Bavuga bati bu, bari abafana b'ikipe ya Mukeba.
yes, ku munota rero wa 57 Lukaku yakije izamu ku mupira yakuyemo akawushira muri koruneri nyuma y'uko rutahizamu w'ikipe ya Al Hilal yarari ku ishoti yarari ku mukwaju wagomba kujya mu izamu ngira ngo uyu nguyu Mugisha Even yari kumenya ibibaye hanyuma uyu nguyu Lukaku rero mubo ikipe ya APE ya Rayon Sport yaguze bakaba bari kuvuga bati byibuze Chibanga muri defense arashoboye cyangwa se aragerageza Bangara aragerageza hakazana Lukaku noneho hakaza ubundi urebye nabo ngabo bavuze abakinnyi batatu Lukaku na Bangara ndetse na Chibanga nibo bakinnyi bigaragaza rwose mu mikino ibiri bamaze kuba bakina kuva bagurwa n'ikipe ya Rayon Sport. Naho uyu nguyu yitwa ngo Bienveni wambaye nimero 7 reka nta nubwo njya numva bamuvuga sinjya numva hari niba nakora ku mupira simbizi ikiriho cyo mediane y'ikipe ya Rayon Sport irarwaye muri atake ikipe ya Rayon Sport irarwaye ibyo wakora byose niyo wavuga ngo ufite defense udafite abataka bajya hara mu kibuga ngo bajaraganye cyangwa se bakubaganye nkuko Asmani Kumana abikora n'abari abandi bose babafaringanye nabande. Ndakubwiza ukuri ntabwo ushobora kuvuga ngo uzajya mu kibuga ugire icyo ukora. Ikipe ya Rayon Sport ikeneye abamediateri, ikipe ya Rayon Sport ikeneye abataka. Mu gihe ibyo batarabikora mu bakinnyi bose baguze zero work, sinzi nabo niba batabibona ariko baranabibona nuko babyirengagiza. Urebye umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Al Hilal, niba umufana ibyo abafana bavugaga nibyo, ishoti navuga ngo ryagiye mu izamu irihese ko ntaryo wabona, ryagiye mu izamu rya Al Hilal riturutse ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, ubwo bivuze ngo byari kuba riturutse mu bataka bari gukubaganya nyine bashaka igitego, ntaryo wabona. Aho nyine niba mbeshya muzagende musubire muri uwo mukino muwurebe neza muwitegereze, muzaba mumbwira ishoti rikomeye cyane twavuga ngo umunyezamu w'ikipe ya Al Hilal yakuyemo, mbese ubona ko ari ibintu navuga ngo niba yarari gukina niba atakinaga buse navuga ngo sinzi uko nabyita ngewe. Mediane ikipe ya Rayon Sport irarwaye, yewe n'abataka ikipe ya Rayon Sport irarwaye. Ibyo bakora byose niba baranyumva niba bari kunyumva bazakora ibishoboka byose bashake abataka, bashake abamediateri. Naho bitaba ibyo ndakurahiye nta kipe iriho niyo kurwaza abantu, iriho niyo gutuma abantu biyahura, iriho niyo gutuma abantu bishira mu mugozi, iriho niyo gutuma abantu bicara umutima uri guterera mu kwanga umuserebanya, iriho niyo gutuma abantu banga umupira urunuka bakavuga ko batazongera gufana biturutse ku byo turi kubona mu ikipe ya Rayon Sport y'uyu munsi iyobowe na Bruno Ferry. Hanyuma rero nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ngira ngo namaze kukubwira ko ikipe ya Rayon Sport ku munota wa 59 yari y'igitego cya gatatu cya Al Hilal cyatsinzwe na Yahude Omer Taha. Hanyuma ku munota wa 95 umukino unarangira yahise irya ikindi gitego cya kane cyatsinzwe na Jean Claude Girumugisha. Byahise bituma rero ikipe ya Al Hilal iza ku mwanya wa mbere n'amanota 35, ikaba iyoboye urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda 2025-2026. Hanyuma ikaba izigamye indi mikino ibiri igomba gukina mu minsi iri imbere. Police harimo n'umukino izahuramo na APR. Hanyuma Police ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 38.
hanyuma APR ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 32. Ikipe ya Elimeleke iraza ku mwanya wa 4 n'amanota 30, ikaba izigamye imikino 3 n'uwo ifite ku munsi w'ejo izahuramo n'ikipe ya APR ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Umukino uzakurikira rero uyu nguyu ikipe ya Rayon Sport ikaba izahura na Elimeleke, ngira ngo ikipe ya Rayon Sport ikaba yaje ku mwanya wa 9 n'amanota 24, ikaba izigamye imikino 2. Ethiopia na Nigeria ubusa ku busa bajya muri penalite. Bagiye muri penalite, icyabayeho nuko Ethiopia yinjiza penalite 2, hanyuma ikipe ya Nigeria yinjiza penalite 4. Byavuze ko Nigeria yahise ijya finali, ikaba igomba guhura na Morocco finali. Hanyuma Morocco rero ikaba iri guhabwa amahirwe menshi 80% yo gutwara iki gikombe. Ikipe ya Nigeria ikaba izaza ku mwanya wa 2. Dusimbukiye mu yindi mikino yabaye kuri uyu munsi hanze, nuko ku munsi wa 22 wa Premier League Manchester United yahuye na Manchester City, hanyuma ku munota wa 65 uwitwa Brian yaramaze kuba ashiramo igitego cya mbere cy'ikipe ya Man City. Hanyuma rero ku munota wa 76 Dorgu akaba yaje kuba ashiramo igitego cya kabiri. Bihita biba ibitego rero 2 by'ikipe ya Man City ku busa bwa Manchester United. Byanahise rero bituma ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya Arsenal imaze kuba yisobanura n'ikipe ya Nottingham, nabo banganyije ubusa ku busa. Bihita bituma ikipe ya Arsenal iza ku mwanya wa mbere n'amanota 50, hanyuma ikipe ya kabiri ni Man City cyangwa se Manchester City iza ku mwanya wa 2 n'amanota 43. Ikipe ya Aston Villa ikaba ije ku mwanya wa 3 n'amanota 43, ikaba izigamye umukino umwe. Indi mikino cyangwa se andi makuru twavuga nuko ku munsi w'ejo hari ikiganiro turimo kubategurira. Ni ikiganiro kizaza kivuga ku buzima. Murabizi ko tugira gucya tugacishaho n'ibiganiro bivuga ku buzima. Hanyuma rero icyo ngicyo nacyo turakibararikiye, muzabe muhari mu gikurikirane 5 kuri 5. Gusaba rero gukora subscribe na comment, gusaba rero kujya muri section y'ibitekerezo ahandikirwa komanteri, hanyuma ugatera komanteri ku makuru tuba tugiye tukugezaho, abari gucashara mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino by'umwihariko twibanzeho uyu munsi. Hanyuma ikindi nakubwira ngo Nyagasani akomeza kurinde, ugire ijoro ryiza. Bye bye.